Dobar dan dragi gledatelji, evo nakon dugo vremena evo mene nazad, ispričavam se, malo je bila situacija, bio mi blokiran YouTube kanala i malo je bila situacija kritična sa školom. Evo nastavljam ponovo, danas ću vam pokazati kako iz neke fotografije dobiti sliku nacrtanu sa olovkom. Evo znači, učitat ćemo sliku, evo ja ću ovu sliku staviti u opis tako da imate svi za preuzeti. Ja ću je učitati. Još jednom da vam kažem, koristim Photoshop CS6. Ako ne znate kako instalirati, što je to uopće, onda nemojte nažalost gledati ovaj tutorial, neće vam biti ništa jasno, pogledajte neki tutorial. I unaprijed da kažem, ne dajem linkove za Photoshop, za skidanje s piratskih stranica i slično. Evo znači krenula, slika je tu. Znači idemo prvo napraviti kopiju ove slike, znači desni klik, duplicate layer, ok. Sada idemo, znači, pratite moje pokrete. Hue and saturation. Smanjimo, znači, ovo na -100. Kada smo smanjili na -100, ponovo stisnemo na ovu tu, na kopiju. Idemo na color dodge. I invertiramo je, CTRL-I. Kao što vidite, dobili ste bijelu sliku. Idemo dalje. Znači, ovako trebate, označite kopiju, idemo na filter, blur, Gaussian blur i ovdje sada podešavate vašu sliku otprilike. Evo ga. Evo ja ću uzeti ovako, ok. Evo, nakon toga idemo ponovo tu. Idemo na levels. Te smanjujemo crnu boju. Znači dobijemo ovaj intenzitet. Možete isto tako smanjiti i bijelu boju. Ali ja ću crnu još malo povećati. Evo ga. Znači evo kao što vidite malo je previše, znači idemo malo to smanjiti. Previše crne. Povećat ćemo bijelu. Ok, ali postoji drugi način kako ćemo to riješiti. Znači odabiremo gumicu. Odabiremo levels 1 koji smo prvi radili, izbrisat ćemo ovaj levels 2, levels 1, gumicu, znači brush tool, da i erase tool kao gumica, ja ću to reći tako gumica, tu odabiremo brush, odabiremo 100 piksela, hardness stavimo na 0, kapacitet na 40. Znači invertirate ovo tu s tipkom X ili ovaj gumb, znači bijela neka bude boja prva i sada samo klikćemo one tamne dijelove koje treba malo izblijediti jer olovka ne može napraviti baš samo tako tamno. Znači kao što vidite neke dijelove. Evo to bi bilo to, znači probajte se malo igrati, pokušavajte više novih stvari. Hvala što ste gledali ovaj tutorial. Doviđenja do drugog tutoriala.